Welcome. Mayam khunjre adum impact news ni impact news ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na mayam botan musari ngasi Manung Hutna da kana godo topic asi Manipur 2025 a year of fragile peace abini masi akoi wahang khudam da pangthok sabadong topic amni masi akoi wahang khudam da tawri simaram kari no raga koi chahi kumja lising ani kumanga handaki chahi lising ani kumanga ma si hajik losela ka dore numini ni humni da ngasela have tare duna losela ka traba sahi asida Manipur gi sahi asi Manipur gi political history da yamna maru oiba sahi ma oikibra hai waham thorokpa karigino harga hairiba sahi asida koigi anobo governor am lakra matungda hana chief minister NB resign tokhiba NB resign tokra matungda Manipur da president rule election kiba president rule election kra matungda Manipur da koigi India gi prime minister Narendra Modi lakhiba adu matungda India gi lebasi president Draupadi Murmu su Manipur da lakhiba loina Manipur da achobo political development amadi handaki sahi sida somewhat kadai dono di laikibra haiba question am thorokpa aduga loina koigi leba asigi achobu phomnaiba sing lusimbu sing state asida lakpa taragusu tasing na myamna pamliba koigi complete peace and normalcy du di Manipur da leiba ngamla bra hai wang thorokpa adubu ngasi mak Manipur da mapung phaba peace and normalcy di ngasi babu leiba ngamdri aduga relief camp ta myoi kayama IDP kayama ngasi mak sumayum da somewhat khara makhai di jaga khara da hanjanba yab hom khara da hanjanba hongdaba taragusu mapung phana ngasi phau da IDP sing nakal ani mak IDP sing hanjanba ngamdri aduna haiba sahi asi mamang sahi haige tare 2023 to 2024 da laikiba Manipur irang aduga handaki sahi yengabda competitively handaki sahi asina khara makhai di peace yamna fragile wa peace ama oikibra yamna fragile wa calmness ama status laikibra violence PR linga asina somewhat kada no ma yamna thingaga stop to holaga Manipur da mapung phaba normalcy mo porna ba hotna bi lambi da government asida tasing sanction bra adu sai asida karam hangi key political development laiki aduga governance some leadership ta Manipur da sai asida karam mong da sanction ki aduga political future na Manipuri political future na karam mong da chakadori political future si central government khota legadria state government legadria aduga miam gi khota legadria ba have question asida ngasi topic silo ko sabini ngasi topic asta khana nainan ne gidam impact news ki studio da langsan level si agi yet thang da level si oza Chongtham Bijoy Socio-political Commenator oza Bijoy ba ham taram suri yaramuk aduga ani subad khoi panelist on level ba oza Pardip Phanjoubam editor IRAP ni oza Pradip taram suri ai ham question si oza Bijoy lakse oza Bijoy maroina hojik si handaki sahi lising ani kun manga 2025 sahi asi sahi sigi socio-political gi phibam si hauki ba sahi sing yengna bada somewhat handaki sahi sina karma khaidi peace ki lambi da changchalakpu mami tabra peace harga khoi mapung phaba myamna pamliba mausagum khoi gi Manipur da amaga amon hisana leramba masa gi meyum da tangdu leitana hanagum leramba adu Manipur du mak mapung phana oidraga su haukip sei sing yengna bada comparatively handak kisina khoi gi fragile wa peace ma sem ngamba sahi ma oikibra karma mongda hojik Manipur si sahi fazal ba 2025 sahi losel aba sibawda sahi asida Manipur gi socio political gi status si karma mongda leidi hain lawi ojabi je kama thamini 2025 ta February tang mapanda hana chief minister wiram basiri NB na resign tawbi basi asoba akhoi shanti hanjanabi mong da landmark amani mana resign tarisu mana masana haijagi bo matungina Manipur da shanti hanjanaba abadi tangdu leta ba laknaba magi famda sacrifice ta woina harapan gibago ani subda numit nini humni changna Dr. Sambit Patrana BJP MLA singi leader khanna bahona bada ngamdabadagi akhoi February tang traum doida akhoi assembly se suspended annuation thamaga kaino tokre president rule lekre madudi full fledged central na home ministry na rule tawrena lobi yare ko hana leremi ba miyam gi mihut elected government jina Santi porak pasing ngamdrabnina center na mogi ariba sakti sinaga porak ke haibi khudamne aro PRek laki baga February ki tang kunda governor na ultimatum mumthai khulai mayam hafta amani manungda haibi February ki tang kun tere phabi mugda surrender tau natraga di akan be action lakot kani no aduga February tang kumanga da tampaki akhoi khulai paiba illegal na te landagi matung na paiba aramba tengol na governor si tang kumanga de unaiba certain terms and condition hainer matung da tang kuntareta makoi khulai 246 akhoi phasema ground da akhoi kanada pire governor sarkar pire ko adagi matung da mo another 61 khulai ma pi hum daweba adu pir ga total 307 chahung taret
खुलाई से पुल न सुमाइना पिखलक पसे मसी अखोगी तंपाकी वेना प्रजा सिंगसी गवर्नर की शासन जिदा सिला आवनिना अखोई नोंगोई पाइबगी दरकार लैत्रेना खंदना शांति हंजलकदोरेना पीबसु ओरंबे याय नत्रगा मतमदगी गवर्नर की शासनना अखोई प्रेशर पीबदगी तरुंबसे अर प्रेशर फन पीरसु अखोई बु ngak pi senbinaba leitre अखोई isana ngak chadaba ya de na khanbo रगदि खुलाई दो सरेंडर तरोएबा मी सिंजी वखल लखरा अखोई शांति लाखपगी ममी उबगी खुदम ने खल्ले ओके अदगी मतुमदा अखोई चिंगदसु ओई मसिंगदि कयामदे खुलाई खनरबा अदगी कनो तब खरा यावकी तारिख के चपचांग कावरे हाइरिबा मयामसी माइकई अनिमुक्तगी अखोई शांति पामुकपगी अचौब इंडिकेशन अमनेबा अदगी मतुमदा मार्च की तांग निपान सिदिदा अखोई गवर्नर अमदी होम मिनिस्टर ना नेशनल हाईवे 2 हाइब्रो कनो दिमापुर लमी से मसी हांगदोकनी ना लाउथुई हांगदोना अकनबा कनो तौकी फ्री मूवमेंट लेहंगनी हाब स्टेट फ्री मूवमेंट लेहंगनी हांगनी हेनको अदैदा मदुगी नमिता याम कन्ना प्रोटेस्ट तौरागा अखोगी कोकिरोम साइटगी अमर अनिरा पुलिस फायरिंग दे सिगिबसु यावेबा बट असिगी नेशनल हाईवे हानब एटेम मा होरपसे नमिदुदा माइदी पाकिदे अदुगा थांगई सेंबदी गवर्नमेंट जिसु खरा डिटरमिनेशन मु उत्पसे मसिना प्रजादा कॉन्फिडेंस अमा पिरे अखोई नॉर्मल लाकने ना अरे याम सांगना कुमलाइना नारो मिसे खुदगे त फ्रेश न तेखलग चलु यादबगुमना तौरिबा थौदो मिसिमिना अकीबा मयाम लगिबसिना असिगी नेशनल हाईवे हांगदो पाहाइद्र फ्री मूवमेंट से मतम खरा मु थिंदरेबा थिंदरगसु कयरगा न होम मिनिस्ट्री का कुकी सीएसओ सिंगा मोगी सु ग्रुप दरेक्शन हंजन वारी सारबा मतुंदा असिगी हाईवे जिदा फ्री मूवमेंट लेरे नमु अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट फोंगरखीबको अदगी कुकी कांबुगी ग्रुप खरना सु हाइरे खरा मना चटपतारसु एट योर ओन रिस्क चलो अखोई डायलॉग ngमोय काइन तौनरगा निंजिंग मांगदिनबा स्टेज अम लाएबा नेशनल हाईवे दा कुकी ने थिंगबदी लेते ngasi bokto नेशनल हाईवे थिंगदे अदुबु मैतै सिंगना कुकी ताबा एरिया दा लाखोददी अखोई खरा रिस्क लेबगी मोंग दा थोकी सेरोल खरज थोकी अदु जेरो नाम थोखरे अदुदा याम चौंगना अचौबा शांति रोम दा हाइतारे डायरेक्ट हाना सनबा अखोई हाईवे मपा फावबु यारोय काइन तरबा सांस मैम होंगनरकबसे मसी अखोई 2025 दा उबो फंग अदुगी मरक्सदिदा अखोई शांति से पूरा हंजंद्रिंगैदा कनदा मरक्ता सरकार सेमगनी ना अखोई एमएलए कयामा मपानदा कोचेन चेदना हंड्रेड सोइद्रे खोत्रे माना सेम ओरे का याम तौनगिदना याम समनद राजनीति की चरांगनबा सिंगदो अखोई था तरुक फार मतुंदा पार्लियामेंट की अनदर था तरुक सांगदोरखिबदो मदुसु आइदी कनोसे एनिमेटेड सस्पेंशन था तरुक अमगा सांगदोरगा चाही मगी ड्यूरेशन में लौगिबसे मसे आइगी साइटदी यामना अचौवा शांति परनबा पॉजिटिव स्टेप ने लौएगा ओके अदगी गवर्नमेंट जिना हाइडी सेंट्रल गवर्नमेंट ओरो मणिपुर गवर्नमेंट ओरो अमाय माने गवर्नमेंट जिना कोई शांति हंजलपै प्रोसेस ती हौरी मतंग साइजदा डोंट रॉक द बोट एदो ही सिंग त निखिनो मसिगी लंबीदा त चंगजनगिसी मपुंग बाना शांति लेरकांदा अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट म थंबनी खंगदे इलेक्शन तवनी खंगदे अदुगी मतम नाइखो हाइबगी मोंग ओइना लौएबा ओके जो इन लाक्सन इंगोन मरक थना अगस्त 6 दा हाबता अगस्त 6 दा मणिपुर की इरांग मनुंगसी दा कोई उनरुद्रबा मतम सांग उनरुद्रबा कम्युनिटी नि हाबतारे मैतेंग सुंग थादौ कम्युनिटी सिंग मखोई अपन बसियोसु सिंग अगस्त 6 दा थादौ गी डेलीगेशन असोबो डेलीगेशन मा इम्फाल दा लागा कोई मैते सियोसु सिंग उनरग वरे ताइ सनकी पीस टॉप मखन माइतारे पीस टॉप की ओइबा दुंबा वारी म सनकी अदुगी मतुंगदगी थादौ कम्युनिटी की थादौ गी मियोइसिंग से इम्फाल दा नसिमक अदुमक हानगु मौसागुम सतोक्सिन तौबा होख्रे हाबतारे अदु सिगी इनिशिएटिव सिसु अचौबा खोगी डेवलपमेंट अम ओइगदबो माले सही सिगी ओइना सि मतंग सिदे ओजा बिजोय कै मोले अचौबा इफर्ट अमने अचौबा इफर्ट अमने दि मदु थादौ मदि कुकी से मरोम दि ऑलमोस्ट चपानै लौबि यायको अदैदा होजिक तौरिबा डेवलपमेंट जिदा अखोगी लान जे पामदबा शांति पामबा ग्रुप अम जिनो होजिक थादौ की आइडेंटिटी याम कने इनखलेबको थादौ जे हानासु याम लिंगना लैबा कांबुनी अदुगी जो मथक्ता अकन इफर्ट अमन लौदना समायना इम्फाल लाक्तना उनदना
ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯁꯤꯡꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ CSO ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ 3 ꯂꯩꯁꯦ 4 ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ 3 ꯑꯃ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯛꯇꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯒ ꯆꯪꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯣꯠꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯁꯦꯟꯁꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯔꯤꯄꯣर्ट ꯃꯌꯥꯝꯗ बेस तौरगा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लामिदुनेबा करिगुंबा कंट्रोवर्शियल होबा केदबो वफम मयाम लेरगदी माजु पागलाओ शांति रोमदा हंजल एबनी नेक्स्ट अखोई इंडिया की ख्वाइदी वांगबा भारत की प्रेसिडेंट लामेना हाइडी द्रौपदी मुर्मू लामदो लामद्रिमोबो लामे मा डिसेंबर 13 लामे निमिनि नि खोंसत मणिपुर निमिनि की होगरा अमगी होरा मोइ सिगुम प्रेसिडेंट गो प्राइम मिनिस्टर गो mun लाकोसे अखोई लंबी सिदा क्राइसिस से हेन हेन दीपन तौरिनेदा लाओएबा खरा फगलप उबदगी मखोई जो चटपा यारेना लाइबनेबा सिगुम सिग्नल मैम से उरगदी 2025 सिदा ममांगी चही अनि मखाईगी हिंसा मैम से खरा हंधरागा अखोई सी शांति की लंबी खरा खरा चंजन बा होरैनी दे खल्ले ओके अरगा चही अमन नत्रगा अनि ये ममांगददी कनोदा कक्चिंगदा कोकी नुपी म पोट लेरमे काना फादना मयामनगा तौरो इरांग याम तौगिदना होजे अखोई जु खंगे कोकी नुपा नबी सिंजे मामे दरकार लेबा खोप अखोई लोन नत्रगा अखोई सेमी फोग ना हाइतारे संगा संगा मोगी कनो तौब सिंजे एयरपोर्ट का लाप खोप होजिकती अद्यामना भीतर वेदना मूव तौगना कोइतान ताना बगी कनो सि तौद्रेबा अदगा तंबाक लोगी साइड तसो अखोई मैतेन नमना खुंदारीबा वैलीज दीदा अखोई लान लोइद्री कायना अखोई थाबन चोंब खंदे खंदे नोई लान लोइद्री खंद्रा अदु तौबि यारोय चकचानाबे यारोय हाइजानाबे यारोय नियरती काइन तरमदो मदु अखोई 2025 से खंगन हनगी बसे अखोई दे यामना साउनिंगबा वार लाइक मेंटालिटी में सागलमदो मदु हंदरिने न लवे ओके इवन अखोई कोकोमे की मणिपुरी अपुनबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की एपेक्स बॉडी की कन्वेनर ओरिबा अथौबन बक फोंदोप लेगिबसी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द इंटेक लेगदबा आइडिया ऑफ मणिपुर द थाजबा मणिपुर थुगाय पामदबा कोई मणिपुरी ट्रू मणिपुरी ने खंजबा कोई कुकी सिंगदी इम्फाल द नत्रगा एनीवेयर लाकोन थमदा कोइना वेलकम तौगनी है वो हमबक थंब लेखरे तारे असिचु अचबो डेवलपमेंट अम ओयदो माले मदो कोकोमिन थमी वहमदो अखोई इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस सेटर शांति को अदुगा लूरिदी सिगुम एथनिक क्राइसिस लेगिबसी अमुहन असोपन मिसिमिना यावना गिबनिना अमांगता यावना गिबनिना अखोई इंग्लिश ता हरगा यामना ड्राई पाउडर केक एदो पाउडर दी कांट्रुक अकंग अनि थमिना मेखेट मरु मचा दंगलो होंगनी मैसे अदु प्रजा सिंह जो खंगरंगनी कोकोमिना हाइरिदना अखोई शांति हंदिलक याबगी मोगी साइटेगी शांति से अखोई यानिंगी सपोर्ट होंगी हैबनेबा अदगर रियल प्रजा सिंह हे खंजनगदबदी मसागी नेचुरल ओइना चंगदब मतम खर लैयेबा मदुगी नेचुरल ओइना चंग मतम चंगद्रिना हंजनरदी इंसिडेंट मचा हम खक्ता अखोई अम पोखायर हाने फिल्म पोप तानेबा समना हरदा कोकोमिना यारें खलसी अतोप अचोबो सीएससिंग यारे हैना कुकीसिंग लक्सलगा हानगे पाइते भेंग लांगोन करिका खुंदा सलें खलिसिने अदो अखोगी शांति थुगाइनि मिसु याम लेबा इरांग थो कानबा मिसु याम लेबा इरांग थो कानबा मी सिंसिगी मरकता पॉलिटिकल पर्सन जु याम याउरिनेबा अदना कैसुलित बते एना करिगम हुराले फारे पूरे सिरे हेन तबदना अमुना इरांग थोकदबा स्टे दुदा अखोई थोइदबा स्टेज अदुदि यौद्रिने लवेबको ओके अदना सिगमदि ख्वाइ फबदि याम सांगना लाइजौदुना लेगदबा अखोई इतिहास की तांगक अमनी अदना मसी सरकार
sakti pairiba government CSO kokomi gama mayamna tamna matam si masana necessarily hill tarpado adada akoi mateng pangjan mana phaing khanje okay thaga sir oza bijoy makha tab se ei oza pradip la sake oza pradip maroina hojik si peace ki lambi da sankal apgi mami imdi uba adubu tasing na truly peace ki lambi da khoi sangsi lebra haiba question ama thokpa aduga hojik si violence di yamna minimize tor ko violence almost violence lepan gi hab tare masi lephal isi PR government si lakpo digi masi totally lepan gi bagi podam oibra masi da government ki role si yam phajana yawina lobra handa ki peace ki lambi da sankal president kwai thamini si PR lakpo isi da kwai da khoi gi hana leram kan si da kanglup ani gi irang thokpani na PR la takan si da kanglup ma sakar pai re heavy khan lebi da adana adagi kan haidar khoi perception nam lebi dum ko ki ba haidar neutral loire kan khanjaba adugi khanba si da kitang hadona bi yaw no male aduga adana bozi ko si da Iran di country aduga badi ma thakta so khoi gi sa hari ba khoi movement si da highway gi dura asima dum channa driya do su ko siroli lili festival do kan si da ma loi channa ri dum channa ya chat pa tingero ina to da loi yana chatli na mai to da sum tam na handor bi poti dum kha di uba ado khudak di to ya do bi posi dum hazik leili ya da sa hari ba khoi gi tabi hari ba khoi gi heta Iran si leiraga magi benefit phang hai dare ne vesel interest kara magi constituency sagat bani khande mi cheraga constituency sagat khoi ne haina kan sida lebak ama pun lai kan sida enemy am da ka le haine si wa khan sida khan rai constituency su ado ai gi ganglup sida su enemy am le kan pun me ai heavy post mo is a big threat ne hai kan sida pun me ai pole si sida especially khoi minority community kha thokol si pose ado kiteng son khoi lebak on da Iran thola kan sida India ka Pakistan hai kan so Pakistan na tara ne to na kan me ase pun mi nei adi mo se to bo se da khoi society man di mache me ta bi mo ta ba khoi leba on thola ga leba man do ra gari sana kan muslim hindu muslim me ta khai ra hai kan se hindu me pun gi ni pun gan se kan ba kan le ni amai to na khoi som su mai te ga do khan ra da mai te me pun bi ma pun na se ma kan se da khoi political demagogue hai da populist demagogue khara drum kan ni na kan ni mo gi hai se adu hai ora ga to kan sai gi pol ho ba ai gi just sagal ho ba ai sense of power do me da convey to ho ba adu to se kan na ne na mo gi si Iran si peace lak ni wani saraga Iran si leraga no ai ja ba si benefit phang hai da ne sense of power sai monetary benefit phang bu jawang ne khoi relief yan ba khot ba corruption to wi pot paisa su ale ma pani thadana paisa sing si sai phone do posa do yaw jaram ni adu material benefit do na ta bida ai dangerous ori nga sai hai da sai gi society se divide oin thamagan za igi political power sagatban base am same si same da yamna mating ba conflict on leba open conflict ori kiteng mi asona ya bun waidre natra su nung sinda bi aso mi dangerous ni moi tor mo hejala kan ga high was high kan da lehori kang usida insecurity feeling am pohol laga punjan bai posam thole na asi posi pa ba yaw brin khoi conflict khoi haji budi irang yam chaw te tho kan su punjan ka da ri bi smang jaga ro kang ule yosum yare khoi game don ro ha kan sida mathang board ka da ka ro khang ro kang usle ro ne sum ada si ka ro kang bu na da board ka da sle ra ga magi sense of control halebi do underground mili kholai pai bini khande my sense of control lebi do si le dragadi moi mathau lore he pol lai na si yang si le dragadi irang ki tong sagar ba ka mu sida adu ma sila kan sida adi ki vesel interest khadmi ona ro ne yarom jing chana sai gi heta loina full ha nei phem hanjan kan sida moi gi da mangjar ga do ni na adu pan ba adu ono posi dum wi hanak mun to na khoi gi yanare haro kan da adi ga khoi se torbung da kan zoro kan sida kamu kharana amu yele na sra leje mudu ar moi kham kamu kharana yele se injan kamu gon yarong ni injan me moi hai jang sai gi CSO leader ni chungthori kamu so sirang sele ta kan moi gi relevance mang do para mang do ne ba a ja ha na gi kari to ro ni khang de film de jo ne ba moi kamu de so moi gi prominence le se le ro jo ni adra moi na sum prominence le hening me post khali ba si me sa kitang hui hurdle le ba hai dare sai gi tam na bu de khoi gi normalcy halak ba gi normalcy hai se khoi gi Iran thotre absence of violence like kan sira koina conflict lori de haya deba sira khoi gi conflict scholar Johan gal dung ne moi magi description nagari hai ge pa jaw hai dar description sira man frozen conflict hai adum conflict loidri adum meda saglak bi hai sagata ka sum ungana lei poti dum lei ba nung sin da potum lei ba adum conflict si lotion ge ha ga di loina mat samdai naraga si soi bole lang hi le corner si ka ha naraga pulap lotion mi na ba adu ha ne phim le mi na du na amoi hergo adu lak de khei de khoina
galtung hoigi word akoi frozen conflict na adum freeze down thamba sam ha kan ja akoi na akoi example mo do su athapi se ba moi ne orai be yawa northern ireland ki to ireland ki to land mo gi irish republican army land lo re sin fen ju political party yaw le re adu ju ha ne phim da dum manung nusin dal gi adu frozen na conflict ha nusin dal dum le ba aduga prat samdaina khare yara se or corner si loina ma khoi phangbam dong le phangna re ka heavy potri jo yono do si phim dana ba sin ma sida ha ma ding hazili posi pa da ka le ba haidra khoi gi frozen no yo na dra khoi gi absence of violence medium jin da ka le ba sa le kan sira wari san ko no ya ka do ni yara ga yet pa lap ka mu su ko mai dong counter to ge he posi si jo moi si neutralize on posi jo adum sin ba aduga santi si pa ma de ni khan ba mai na sum khang na ba ka mu su yen kan sida santi da ha ni phim da hajaning mana ya ngora ngone khoi manipur me na kan ani mok side ani mok tawa adu kharan adum injan ga da emotional issue e brina ketang da gang rang sagona brina kharan handle zelorga ila kan sida dai populist kangbu populist ma sida politician ya ngone rigi intelligence ya ya ngone mai sagachar pau thokpagi rigi kanum ibe abagi kanum mai prominence le hono gi ngang ho ya bagi samasa leiba kang populist ki agenda haida demagog haise bohi kana bohi akoi samada ya gam le study to kang bu adnan nasimula gi writers demagog kan le haida akoi stoisi ek panakanda ek tapjan thok prai khale moi to rimok so khasena conflict si losin gan sida hurdle le doisi moi sing jor kani praja icham jam praja mi andar di hana gi se tek bihatan ja ja ma kang bu di loin muk taishan gi sene enwai jawa ada moi si power core layer la kan sida layers ngi sida haji demago kamu ngi sina magi mafum semon wi khomkhom semon wi magi power base semon wi sem kan sida chokbe awa da simale jakra ruga khoi gi gano sida khoi gi PR lam tung sida PM hoi ko hela ma kan sida saya ta bi hai bi la kan sida kitang PM mi nga la ko phom tawina sisu amon da khoi indicator na moi litmus test ni over di ai moi lai si sadi phal lekhlak to ni hai adu leader hai dran te leader hai word result leader mamang thar chalo hai tungi lo ham deva mang thar ga ha ma irang thoi la ga to kono si to ta hen moi na mang thar chabi do me leader hai sing leader ga deva tung ko na si yar ni ke story adu wangang yar ni ga di la ro hai chang pu di ma leader na deva to sang mon ma ga deva khoi si da khoi theater ma ja ni moi min su yam ga uroi kalam bai so what here that sit or already meal irang lo jang pusir di min kam kana be bhar to ko put in that the same hagri leader hagri why leader lead to so bakang budina leader mang tha chang have never as mang tha chang poti tung na to mana background to kholi have the one be jare adu ka thasena akoi public object study irang lo chang pudu akoi litmus test hoina he moi la ri losalani kaina akoi gi semang bare aduna indam thai auto re ka akoi sum hainari na somna semang bare swala si summer gi indicator england ka so england na akoi sirana semang man bare ga di indam tha lagdo re gi habe indicator uina amai to hon gi tar ga di leader mak dinatre ta sen ha ga okay adu ore ina laksani mun marak thna ozar mawang da wang ambi da pan bi ki ba khoi shiroli festival pangtok ki ba gi shiroli festival pangtok ki kan sida chai sigi May 20 da koi imphal da gi koi paumi gi team ma ukhul tam na chakhiba da koi ipal iski gwal ta bi area da security forces sing na thatlaga makoina permission tonglokpa koi Manipur state bus transport ki bus to thaba du muthalu adu masu khumjalu ga haibagi achau issue major incident am thoke betare sigi posi Manipur miam ne am condemn to kiba kokomina even 48 hours che down to kiba governor na miam dula li haigadam ni gan demand to kiba duga all Manipur working journalist union editor guild Manipur na sumasi condemn tawraga masigi matang da koi inquiry committee mo government sem ge tar inquiry committee sigi report pok do loikre adu hoji pok do public domain da thamdai wa phom lady si matang si da dimiam da still masigi chamon da bom leibe simdi fajan ko han ba fabra khali si matang kamai thamni news sigi se ta se haira khoi yam sensitive way matam ni na kitang do le mi yam hurt on ko natra ga di khoi hadang i da e soina ni hai kan se dum le sene ya hai tar yam kana says the irang chawdon da bidawa e chapar mi ari chale adu incident le gre adi midum chali siri mamang sem chali siri hai kan se dum le sene mi aba pot oina ta se khoi pragmatic oina yeng ga dewa okay na emotional oina khoi gi issue um saga be mon yeng ga de ta irang chawdon le na chawdon da bida phare mo thing ta sin thing ira
hai tasena matang chabu siaro joira ka hebe adoi la agadi kadoi no hangyare nata bida sipai mesen pau hono ho debri to kuni adum problem le record kre haragadi ade jalu salambri ya pot nai ne u jeina ine u de ko issue sing si kaino adum hiccup akoina lamin janga hiccup tis maza tholokani ba ek hodo khango do ba kitang soi wa maza sing si udana ignore to thalo kya posule adana tan heto tasin singna boin to kan sere singna ya di haya tare a singna bana ti kan kan sere dum thalo kun chum ran khale duga to si to khre loer kan pa mi dum ko chanai gari thodom chanari adum ya poni kan ma soina bole khre communication da sipai mesen mathak degi makha da pau phone da khar le hidre sipai se bu ek orama zalang no ha kan tak kaim ta hana da bi to trin to ri sipai na army gi haijana ga gi command structure se da mathak le har kuni agadi interpretation lan chakas mathang la la ga su makha yoga de akhodi mathak de order ni ma sai decision log de ba aduna si pot le bo se da adum kitang haina sai ja khoi mai ta sing sing nei ra do saying khan sing no this way kibne har agadi khodak dum le sham ya ron pot pot line khale du kan adan di hurt to khidu gi sai apologize so so re any level legi ma sai gi army commander level le khan governor level le so gi ni ka ta sina intentional to bonate ado si policy window bonate chumni hatangi communication the soina ki ni ka haraga amai to loisal lamagari irang is chau to na adu inquiry report tum di thamba muthok ta da inquiry report si thambe ya de tham puthok pe si to ki ni sai hedo hi soi ki ni ga hedo adu or ma na delivery singna banate hedo khoi na chapta ore special mi chathai no ala mi dum chali adu to le khare de ngakhtang du gi kari de gi no communication soina ri ra kari concern de gi no hai pa se kan concern no genuine or magadi yes si body yene ya ka have adum to no ya brain khale kai no khoi irang solution pa bo re ko natana sum khoi kitang minor issue am su nakan nam de khan de am khani si story to le kan sida irang si indha basmo ngam de adu indha ngam thagi har ga di kitang rationally ngam change khoi gi kan sida khoi emotionally ngam to ke de bai to si to soina wor me adu hangdona si soina ri ra kamai de no adu soina gi ni har ga di phare matang to no har ga no le sila ga ke no irang le ni na adum am da kene pokhayan gi kan sida adi matang re progression magi chain reaction to ga matang sauna masi sandoi na amai to na khoi gi kano sida khoi gi nuksina da bagi sisu magi spiral effect am le aina kanam da tin to kan sida amana zum tin to bagi matang sando ki bagi nuksina da bagi message sandoi na aduna ta bida khoi goodwill message khoi gi again I handaksi kan yi by conflict scholar man peace scholar man hi ngas the John Paul Ladra sena hari smang ne wasam khoi nuksina da su sandoi is baina khoi na hateful action am to kan da reciprocation hateful action la kani ado sai hai ba sai kitang da ta mission be to ga ado irang sagalang kan sa adu gi kan sa su chain effect la kani hai sa mai to da kan goodwill sing si so aina photo kan ta to biron ta do kan to wi nadra se kan to sai kaksin to ha ga to kan sa adu gi goodwill kan sa cycle zum leba sai head san de mai na goodwill zum sa de hai bi kam na ko na hajik na aya ma da emotional ma tam na hateful oi posing sina am san de si san do da ko gi goodwill gi posing zu kitan san do no hor kan sa si ka do no yang ni to biron no han ni to biron so bi ro ni kan hai to na kan sa nakana ne mukta sigi effects cycles im lakane ba si posi moi conflict scholar me gi hagan ni ko so December 8 khoi gi BJP MLA khimsa na cookie reel kem ta chalaga visit to khi posi achoba goodwill mission mane lo ya pro again fabric chalaga adu chale unar kan da haijing sai posturing to ba khona sisu kitang yengum the hedare aina thamoi de le to na to bi da posturing to sai aina hana nga me anduga khuraka hando ya da bi ngam kam musle na ngam ho de ngo da kai hai kini kai posira adu me am si khoi understanding larger picture yang hatang na ma gi der respond to ko da se ga hai gi khoi gi kemjan chalo re unaru re ade kam mo thola ga ka to ya di khote in cross to re kon laur ko yorina lauri kam ko de ma gi no si tasene intensely heart gi hai ra dragana ma gi posturing la na dragana ma si by compulsion mathak gi ki na to ra na dragana ma si hai gi mana hana ngam me adu khud da hando ya da minga hodi ya de ngai ra kai se meaning di out of hai meaning out hai di heartfelt message na to amai to na hatang gi magi ga soi da na bi da mai posturing ma chong tho ga ma khrao pong ngang ho ya da bi po ngang ba ta se na ma hai si chap chana min do ra hai ka si ka si kitan kup ni na conflict ma result to kan si da si amana ka ma hai re na chau ma da bi da hai ma sai se ka da ni mai si nga dia da ngang wo re ni ka hi mai khang kan si da
kitang koi nakanani wata handan of Yoni, Mangani had the Mang to bring on in to entire no Kahipose. Sigi Ganuslan consider, Sigi temperatures like consider conflicts is interact behind the never. I had a kitan so them to hire that require the Brian to consider. Some Sungagan to hateful messages may have exchange on Pulina. Okay, I know when the man the posturing as you my interest Amali Germany as we had interest had massive when some kind of wiggy lady posted separate admission I am to hire out here again. Guidance separate admission to do we Yana Kalene, who is the Manipur is bilateral maternity, who Manipur should we take a cookie and another problem solved on dinner. So we swim ladies, some separate admission at the Kai territory, Haga territory, Hagas, Hayamulan, Tony, Nagamana. Just a romantic and at the year, anything like Hiramina. Say the separate mission, I guide the separate mission to do Haisma. See, he to consider my take a cookie and I have a zero, I consider. See me as a part time in Om Changam. That's an Amana, one of the Yaraponi destiny, geographical destiny. May I handle Robert Kaplan and I can say geography and destiny, conflict, determinancy, geography ways coming against the conflict, destinies of the geographies that Punali, the idea of the Automogadi. I feel that Valley, Turian, Gisilum, the material revolution developed you in a Paringly. High consider Queen, some high consider Quiggy, Robert Kaplan, ending second head away. I gotta sit up. What am I? Geographical destiny sit up. A Quiggy Egypt, Nile to Renam Chilin. Nile's Egyptian man, Horkan, civilization, Horpam, the Edoga. Emotionally, culturally attached over to the Enemisidawa. Other upper riverine country, we trying to emulate Ethiopia, Matamatan Limamsida. Moina to the Insida, Ganam Dam Sanicola, Egypt will land is ready to go to war. Hyposi labor. Lazy coin to get a Kwanavana, explain to consider Matamanda, can see navigation, see. To the my irrigation one of the to see come either get a wind directions. Karena Somsa consider wind Nuxina Somnakan opposite direction Zaleva. Other he one consider Dr. Gakan is in Tautale. And Masakaka and my wind sail Tagalaga, Nuxina Puklaka. Then my navigable was to remember the way civilizations that Yamhena, I think my utility value is only here. Attachment I'm John Lahiba. The Haziti report another. Turin in Elton Legery, Aruga Haziti plane, later bus, later train, later may I consider Turin not Oidreva. Oidrecation cultural memory, who the Moisi attached to Hazusum has upper rank. Manipuri context, the Manipuri, Manipuri, Apunba, territorial integrity, intact some Javani, majority Kangun Harris, Adubu, separate Talib Kangus in the Sigi Posi, Bapta, the potentially. Still, even Su agreement, the Bokta territorial integrity to Gavia have a poem, Yal Targasu, Adum still Aduisu, Haratan, became the Levanina, Bapta, we never consider Nakal Animak Tagado. Tabam Tokpa, Tabam Tokta, Tabam living. See, positive the same has given positive heights of geographical destiny has. Kedawin the Hui say Ching Amaga Valley and Gosling consider Tuan on the layer. Aquina has an emotional territorial in guy or in a village higher. High see when geography interpretation are considered Ching at the Mesquan Cadon, Hydro Nakanami, how you country talk and Urina. Nakani Hadokans, Nak animal woman. A Turian Mamsu, some Turian, some Ching the Turian Morkan Makan, Molina Duna, Makagi interest, upper river countries, ma'am, that is who muy Turian, higher Makala Supina had a might of the Sveli, so some of the posting matter to effect of some pollution to the Mola and matter to Solocodine. So mean a geographical destiny has never, others say, hey, Nile to remain a tiny labor destiny Minapro, other cake situated or can the land to Asia. The Nile during example of my was the Matamata, I think is the Tuiba, Wigi, Ganasita, Magi has given Kaplan light to Robert Kaplan, Revenge of Geography in Lame. Sees Humana be so like Satopa, Halford Mackinder in a geographical pivot of history and other manner 19th century line. Serbia's open ever to someone upon labor missing Heartland Lame, I think mindset, can say Germany, Russia, Heartland Negamuna.
ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯒ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯖꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯑꯕ ꯍꯥꯔꯠꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯃꯟ ꯈꯥꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯛꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯧ ꯍꯥꯔꯠꯂꯦꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯔꯠꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯨꯒꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯨꯜꯂꯨꯒꯦ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯑꯕ